Uz moj kod genije na Fortune Jacku dobijate 25 free spinova, a kod možete ukucati u register tabu ili preko linka u opisu. Fortune Jack je jedan od najpopularnijih kripto kazinoa sa brojnim depozit opcijama. Također imate novu promociju vezanu za vaša prva 4 depozita gdje dobijate dodatne bonuse kao i cashbackove, te možete ako uplatite $100 dobiti dodatnih $10 kao bonus. Sve neophodno je dole u opisu. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video i danas pričamo o Desingerici i šta se desilo sa njegovim novim autom. Obavezno ostavite like i subscribe, zapratite me na Instagramu od genije, olejte video do kraja i na kraju videa dajte neko vaše mišljenje. Jedan je od trenutno najpopularnijih i najkontraverznijih izvođača na Balkanu. Dragomir, poznatiji kao Desingerica, koji je posle brojnih hitova postao jako popularan među mlađom publikom sa svojim specifičnim načinom izvođenja pesama. Pored brojnih hitova, nedavno se desio jedan skandal, ali o tome ćemo malo kasnije pričati. Naravno, koliko voli aute, pokazuje njegov vozni par, koji često menja Maserati Gran Turismo, jedan od omiljenih u njegovoj kolekciji, a nedavno je kupio i famoznu Corvettu C6, koja ima više od 700 konjskih snaga i koja je okrenula čitav internet kao i društvene mreže kao jedan od najatraktivnijih automobila. Međutim, kako to obično ide, taj luksuz nije trajao mnogo. Na putu prema Zlatiboru, verovatno u povratku sa mora, Desingerica je sleteo sa puta u malo manju provaliju i razbio svoje novo auto o kome smo pričali, Corvettu C6, i pritom objavio story da ako može pošalje ili pozove pomoć ili policiju jer oni u momentu nisu znali gde su, a baterije su bile pri kraju. Naravno, oni nisu zadobili neke teže povrede. Sleteli smo s puta, slupali smo auto, ne znam ni gde sam, nema puta nigde, bukvalno smo sleteli, ne znam ja gde, ima lokacija ovde, nek neko zove policiju ili hitnu pomoć, zašto će nam se ugasiti telefoni. Nema plačešno, dođi ovo. Također kasnije su i osvanuli snimci auta nakon nesreće i čini se da je auto veoma dobro podneo nesreću i da je završio bez značajnih i nekih teških oštećenja i verujemo da će ubrzo već biti spremna za novu upotrebu, ali se nadamo da će ovog puta paziti na nju, posebno noću. Naravno, nakon čitave nesreće oglasio se on sam i rekao je da je sve u redu, a kasnije je pokazao sliku po danu gde su sleteli i gde su izvadili auto. Šta će dalje biti, saznaćemo vremenom. Tokom čitavog videa mogli ste vidjeti neke snimke samog auta pre i nakon nesreće, pa možete i sami uporediti. Obavezno u komentare pišite da li će nastaviti i popraviti svoju Corvettu ili je samo ostaviti i zaboraviti na nju, s obzirom da je tek kupio. I da ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video, obavezno ostavite like i subscribe, pišite mišljenja dole u komentarima i pišite predloge za nove videe. Vidimo se u sljedećem klipu, a do tog klipa ljudi, pozdrav!